غوث بخش صابر غوث بخش صابر بلوچی زبان ہما نمیران کارستاں یک کے سرجم زندہ گو بلوچی زبان و لفظاں کا بندو بوتک بلوچی لفظاں کا آہنگ پٹ و پولی کار سکباز ارزش دیت بند غوث بخش صابر 29 مارچ 1938 بلوچستان شہر سبیہ ودی بوتک آہنگ کماش نام سفر خانہ مچے کوئلہ کہنا پوریا گری کت غوث بخش صابر ہم وتی کماش ہمراہیہ بولانا اتک پرائمری وانگا پد پوریا گری کنان کت ہمیں زمانگا مامچے شہرہ آہنیا گوں محمد حسین انکا پجارو کی بوت انکا راشونی و سکینہ غوث بخش صابرہ پوریا گری ہم کتو وتی وانگ ہم برجا داشت چوتی جوہدانی برکتا آہنیا اردو فارسی و بلوچی فاضل ونتنت او پدا پرائیویٹ بلوچیا ایم اے چکاس ہم پاس کت بلوچی زبانہ وانگ و نویسگ بندات کت گڑا ماہ تاک بلوچی کراچی و ماہ تاک و الس کوئٹہ آہنیا نبشتانک شنگ بوتنت غوث بخش صابرہ ہر ونے سرحالانی سرا نبشتہ کت او گیشتر تاریخ فکشن و رجان کے پڑا کار کت آہنیا چا دیگا زبانہ بلوچی او چا بلوچیا اردو و فارسیہ رجان کت آہنی بلوچیہ 29 کتاب چھاپ بوتگ کہ آہانی تہا رد و بند اور رجان کتگی کتاب ہم ہوارنت بطل و گالوار ڈیہی و دستانغ چھاپ بند چاچ بند ملگزار نگرہ درنز ہوشام سادگی تاک نگدکاری و صدف و صدرنگ غوث بخش صابر بلوچی کتاباں چندے نامت چائشاں عبید آہنی اردو ہم 10 کتاب شنگ بوتک چا بلوچیا اردو رجان کتگی کتاباں سید ظہور شاہ نازک او بلوچی عوامی داستان نام گرگ کرزنت غوث بخش صابر وتی سرجم زندگی زبان و لفظاں کے خدمتا گوازن تگ آہنیا پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر و ریڈیو پاکستان کوئٹہ مراگش کتگ بعض اسکرپٹ و نبشتانک نبشتہ کتگ آہنیا لفظاں کی کارانی سرا چا سرکار و بعض غیر سرکاری ادارانی نیمگا داد و ایوارڈ دیگ بوتگ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پی ٹی وی ایوارڈ اور ریڈیو پاکستان داد نام گرگ کرزنت غوث بخش صابر گوں علمی و لفظاں کی ادارہ ہم نزدیک بوتگ او آہنی بعض پروجیکٹ و کاراں گون بوتگ کہ ایشانی تہا بلوچی اکیڈمی کوئٹہ بلوچی ادبی بورڈ کراچی پاکستان رائٹرز گلڈ مرکزی اردو بورڈ لاہور اور دیگر بعض ادارہ ہوارنت دنیا تہا بعض مردم وتی قبیلہ ہو ٹک کے مزن شانیہ نام کشند او بعض چوتی مالداریں پت و پیروکانی سبب زانگ بند بلے غوث بخش صابر بلوچی زبان ہما کارستند کہ یک پوریا گریں کہولیا سیادی دارگا پد ہم گوتی جہد و محنتا نام کشت بعض کتابانی واہند بوت بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ اور ٹیکسٹ بک بورڈ بلوچستان وڑے علمی و زانستی ادارہ گوں کارے کت واجہ غوث بخش صابرہ اپریل 2015 دنیا سفر کت بلے آہنی کتگی لفظاں کی کار رد و بندہ تنگی کتاب پا بلوچی پولکارا مدام مزن مڈی بستارا موجود بنت بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل